ibyawe Mana ibihe byose ishimwe n'impundu ibyawe Mana ibihe byose akira ishimwe n'impundu ibyawe Mana ibihe byose akira ishimwe akira ishimwe akira ishimwe shengero ry'Imana iyo Mana irakomeye cyane ngira ngo ishime. Mu kwezi kwa 11 nagwaje umwana, abaganga barambwira ati madame uyu mwana wawe nukumuza tukamushyira kuri porogaramu yo kubagwa. Ntibyari byoroshye na gato. Suye kwa muganga inyuma y'ukwezi kumwe, abaganga barapima barambwira ati madame umwana wawe ni muzima. Niyo Mana numva noyiheka nubwiremereye. Haleluya 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 haleluya. Nanje mpagaze imbere y'itorero ry'Imana ngira shimira Imana. Nukuri numva mfise amashimwe menshi ngo mashimira Imana ku byo yankoreye. Naragwaye cyane ndihebura, abaganga baranyihebuza, nabazwe inshuro 3. Umuganga arambwira ati kubera iki kibondo waje warasinzikaye, ariko ndashimiye Imana yaranyongeye iminsi yo kubaho inzura mu bapfuye. Nibuka umunsi wa nyuma ninjiye muri bloke ndiko ndarira cyane, nagaraje ikibondo canje numva mfise intuntu nyinshi. Ndavuga ati Mana ibuka ibyo nagukoreye gusa unyongera iminsi yo kubaho. Sinshaka gusiga umwana wanje akiri muto, ariko ndashimiye Imana yo yanyongeye iminsi yo kubaho. Haleluya. Yesu urashimwe, nuba nuzuye ishimwe. Mbega umwaka w'ibibazo, nahuye n'ingorane nyinshi, nahuye n'imisozi myinshi, nahuye n'ibitero byinshi, ingwara n'urupfu nararubona. Nibuka umunsi n'ubwenge bwatakara, bayandika ordonance ngo nabaye umusazi. Babwira yuko ngwaye n'umutima, rega n'ibipimo byaravyerekanye ko ngwaye umutima, ariko subi rya kabiri basanga ndi muzima. Subi rya kabiri kandi basanga mu mutwe ndi normale. Benshi barapfuye je ndasigara, ivyabiga byari byinshi. Yesu urashimwe. Akira ishimwe Mana, reka ndaguhimbaze Mana. Abagabo muri hano ukuboko hejuru, abagabo ukuboko hejuru, abagabo reka ndababaze. Akira ishimwe, reka ndabaze rero, reka ndabaze abagabo gato munyishure, abagabo munyishure n'abamama. Hari amafaranga ukorera ku kwezi na rasiyo dutanga n'ayahe menshi? Ayo dutanga rasiyo na dukora n'ayahe menshi? Ayo tujya nayo tujya n'ubuhanga bwacu. Vuga akira ishimwe Mana. Abamama namwe tuzige duhura mu gatondo saa 11. Reka ndabibarize, mbe abana bacu tubarira amashuri
mumbwire ibidandaza tudandaza amafaranga dukorera abakiriya Imana ituzanira amafaranga Imana iduha ni menshi so paraporo yayo dutanga nayahe menshi nimungire karikire mantare nayahe menshi ayo tujya reka tuvuga ati Imana akira twese akira ishimwe Mana twese ababihamya akira ishimwe Mana ababihamya akira ishimwe Mana abo yakora ibitanga akira icyubahiro Mana abo yarihe amazu vuga ati akira ishimwe abo yahe amazu twese akira ishimwe abana bacu batari moto meza akira ishimwe Mana abagabo yaraturize Mana akira nanje Mana ndagushimiye wagiriye neza umutima wanjye korale ya kabiri waratuzigamye abakozi b'Imana warabazigamye ishengero ryose wararizigamye akira ishimwe Mana akira ishimwe Mungu ni byawe Mana n'uyu munsi turagushima umuceri waraduze turabaho ibiharage byaraduze ariko turabirya amazu yaraduze ariko turi mu gisagara Imana ishimwe yatugiriye neza Imana yazigamye imfubyi n'abapfakazi Imana yaramiye abatagira shinge na rugero akira ishimwe Mana turagushimiye abanyakinama Mana turagushimiye korale ya kabiri Mana turagushima abakozi b'Imana Mana baragushima kuri iyi tariki ya mbere turagushimye Mana we turaguhimbaje